Vidjeti što su auta iz razbijana. Odi, vozi odavde, ko ti jebi ga. Čekaj, otvori malo. Sve se vidi, Božo, nemaš potrebe, imaš... Gledajte u ruku. Iz Večernjeg lista, pardon, nisam se predstavio. Ja sam Rajs Vodar. Hvala. Gledajte. Imate ranje? Ne, ova što ne. Ovo što vidite. Kuda je metak prošao? To. Bilo vas u autobusu. Ali na poprištu borbe nije se dugo zadržavao. Upućuje se prema uzavreloj Korenici, gradiću u kojem upravo traje oružana pobuna srpskog stanovništva. S lakoćom prolazi kontrolnu točku Jugoslovenske armije. Zdravo. Može se prema Korenici? Jel ima vas? A da li se u ovom slučaju ipak radi o primjeru hrabrog i spretnog novinara koji znade zaobići svaku prepreku kako bi napravio što bolju i ekskluzivniju vijest, prosudite sami. Ali za pretpostaviti je da je Božidar Knežević toga dana vidio ono isto što nam je zabilježila Jutelova kamera. U prvom trenu kamera je potajno snimala. Kako po transporterima i po autobusu. Da ne mora najprvo autobus ići. Ide najprvo transporter i tuče iz jakog oružja. Mi smo odgovorili, to je normalno da smo pogodili autobus. Transporteri su najprvo održi. Pregovori su nastavljeni u Birtiji, gdje se otopilo svako nepovjerenje pobunjenih Srba. Ćemo tu. Kava bi pasala. Uspostavljeni su prisni i prijateljski odnosi sa domaćinima, a kamera Jutela počela je slobodno snimati. Istog dana navečer na televizijskom programu novinar Božidar Knežević objavio je ove snimke. O otvaranju vatre ja ne mogu da govorim jer nisam tamo apsolutno bio prisutan, tako da ne bi bilo u redu da kažem bilo šta. Postoji tvrdnja suprotno da su oni ušli i da su bili upozoreni, da su oni silom i kaže da je to bilo strahovito kako su pucali, da imaju strahovito naoružanje. Sam jedino da će taj jadni nedužni narod izginiti bez potrebe. A ko je do toga doveo, to mi ne znamo. Ali toga dana kamera je zabilježila i ove ljude i njihove izjave, ali njih Božidar Knežević nije objavio. Se dogodilo. Ovi su nekada, jer pazi, prvi dan nisu metli zastavu Jugoslavijensku proizvod. Oni su je isparali. Metnu Gdje ste stavili zastavu? Dolje, na granici našoj, kod mosta. Oni su je isparali. Metnu šahovnicu. Mi smo isparali šahovnicu. Tu se odmah treba znati, biti spreman i biti angažiran. On to nije snižao. Jutros ljudi dolaze, već imamo gotovo u ruke. Ništa. Dobro, je li neko bio jutros gdje se pucalo? Pa bilo ima. Možete nam reći, tamo imamo verziju od zapovjednika snaga MUP-a da je napravljena zasjeda i da se pucalo bez upozorenja. Kako je to bilo? Može nam neko ispričati? Ne, naš prvi. To je sam nemojte na to naši slika. Oni su nas napali. Ne. Oni su napali. Ne, oni su napali, poidu k na nas. Oni su pucali prvi. Ne, to niko naš nije, niko nije. Vidimo po specijalistima da se ovi ljudi počeli povlačiti, to je istina prava. Da, ne. I to bijeli košen, pa i sve bijelo. To je sigurno. Snijeg je bijelo, jebi ga. A imamo ovo, ja sam kaj se ovaj ljudi. Neko ko je bio tamo. Naći ja neko. Hajde Bog da mi nađe. Jedan mamak nam je rekao da je poginuo. Poginuo je jedan ravljan. Nisam htio predati. Samo mi recite, kako se dogodilo jutros to, kad su došli blizu hotela Jezero gdje su one prepreke, je li neko bio od vas tamo?
Mi smo bili s desne strane gdje onaj most, onaj što ide gore preko. Onda je bilo naredno da se povučemo dolje. I kad smo mi povukli s lijeve strane, onda je počelo puškaranje. A prije toga, prije mosta smo mi naišli na nekoliko automobila koreničke registracije koji su izrešetani i prije toga su balvani bili koji su sad prerezani. Nije bilo balvana kad smo mi došli. Poslije kad se povlačili, kad se oni povukli, onda je to ušeno. I onda smo ošli na lijevu stranu. A kad se pucalo na autobus? Rekao je da je jedna trombonska mina unutra koja nije eksplodirala. To oni prije pucali. To su oni podmetili pa rekli. To je poslije bilo. I onda smo mi otišli na lijevu stranu kad je počelo puškaranje, uz onu stijenu smo se pripeli da se povuče, jer je neko vikao dozdo povlačiti. Dobro, imate najrazličitije naoružanje, je li to? Pa nema, kaže Tuđman da mi madamo naoružanje, vidiš, to je puška jebamo ja mačka. Ova će ga ubiti sigurno. To je lovačko oružje. Nema mi, evo vidite oružje, jeba ga Bog nas. Ovo je za Marije Tereze bio sam poštrto. Hoće to. Oni imaju kašnikove. Dobro, recite sad kako vi mislite da će se ovo riješiti? Koga, večeras će mi ići sad, večeras će mi nema, sve će mu jezero šta ćete. Večeras. Sve jedno. Tu čekati doći. Samo da nas armija, jesmo rekli armiji da nas pušti u miru. Armiji treba sad samo kad dođe oduzeti joj oružje. Kome? Armiji. Ne, armiju, neko nas ostali. Ne, oni su pomagali, evo piše u radiju, pomagali radiju. Oni se hvali da im armija pomaže. I nema smisla da prođe kako treba. Ne, mi to pušti nećemo. Poginulo i s njihove strane, možda je bolje da se... Ali oni su došli, mi ćemo njih večeras kad se povlače, to je nezakonito, ali nećemo, ne te bijeli barak, ja ću klati, gdje god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno. Sigurno, dječki pute, sutra će imati što čuti. Nemojte. Raspodijelite se koji su naoružani na jednu stranu, nenaoružani na drugu stranu. Da je svaki oružani 3 čovjeka sad se on može da vodi. 3 čovjeka. 2 oružana nek idu u desetinu. I razmaknite se odavde s ovoga prokletog asfalta i ove raskrpite. Nama ne treba više spomen ploče heroja narodnije, koje su slijepci vodili za narodnog heroja. Poslušajte me, razdvojite se, poslušajte, povedite svaka 2 naoružana čovjeka desetinu ljudi. 11. od te desetine nek ostaje u centru koji će sačekati oružje i dopremiti svojoj grupi ili hranu ili bilo šta. Nama ovdje ne treba sporazum ni dogovor više od ustajanja ovoga zašto smo se okupili. Od Senja pa do Udbine ili do, ne znam i sam, do Knina ili Krajine gore. Nama ne treba niko savjet dijeliti, jer pazite, mi se ne borimo za vlast. Mi se ne borimo za fotelje. Ja sam jedan obični Ličanin i 8. po rođenju iz Doljani, koji će vam samo od srca pomoći i dovući ome narodu da taj narod ovako ne stoji ovdje. Sada ako imalo hoćete poslušati, raspodijelite se na jednu stranu, nenaoružani na drugu, raspodijelite ljude po tim grupama. Ja sam ljude pozivao ovako, da ne stoje tu sa ovima letvama na cesti, da ne bi davali lažne informacije ili dezinformacije hrvatskom vrhovništvu. Mi poštujemo hrvatsku vladu na hrvatskom terenu, ali ne poštujemo nikakvu vladu na našem terenu zbog više razloga, lično zbog svoje djece i interesa praunučadi i unučadi. Ajmo ovo 30 kilometara doći, ko će ići nek stane ovdje ustro? Ko neće ići, a ima oružje, nek ostavi oružje, ko neće ići. Jutelova kamera uspjela je zabilježiti povijesni trenutak, početak oružane pobune, objavu rata protiv svih nesrpskih naroda u Hrvatskoj. Božidar Knežević je objavio nešto sasvim neshvatljivo, te je na kraju gledateljima održao bizarnu lekciju o demokraciji. Zanima mene koja je to demokratska zemlja kad naoružava 80.000 ljudi. O kakvoj demokratiji ta riječ može biti? I protiv koga to naoružanje ako idemo na demokratiju? Demokrata je onaj koji baca oružje u staro željezo. Možemo prvo ime i prezime. General major Ivan Štimac. Gospodine generale, vi ste jutros, u stvari oko podneva došli ovdje. Kakva je situacija i šta je dogovoreno? Kakva je uloga armije ovdje? Armija je dobila zadatak da
spreči dalje sukobe između snaga MUP-a i